ole clear to ta chibai levek ule tun to Miss Grand India thanna khan Pathian Hnathawh Ropui tak athlingtlat maile a sakming vanlal nun tlongi vi chuan Miss Grand India sangni somni panga a azin kong chuk chho tak mai chu mitui tlachungin asoya nikum tunang huna kha chuan mi zong kom thlang motorina thlen phak lo na kia dar ka chan vedon kal ngai na muna anom thina chuta chon ron te volin andam ko chu theina turin an be ve ram chin ani khati hun lai khan tun din mun hi a thleng phak ang ti ngai na re a relo amai ro chu pathian hi a thrae ma ahun taka ache ani anu lepa in an support thaboka ano panla ya tanga alo dream ve thin in quality lem na thlenga alo zir ve thin ania tun huna Miss Grand first runner up lai ani thei tamai hi alom lea pathian wang chawani tin asoi tuna Miss Grand Contestant tel tur po hi hupur boxi tel chak boxi in aoma anu lepa te arona pathian aron boka atheyang to kain bot sain besin sang taknei chungin akal ve roi ani Miss Grand audition anei don po hian bultran na engma anei lawa mi hriatla ani heklo athom no nei ang te kingin achuk thlave taroya ahmunan thlen chuan a contestant puite chu chung kongel hetle har salo tak anlo ni hloma a poisa nei angin bazara thomna thave thau si le mantlom box si zongin anwa kol na sahle nima silavi hian pathian ring ema arin pathian chu ahun taka ron chein notice a posted kil court beraom mizoram dula chu a contestant puite ngai na dron le ngai san ron aron dit tlat maile ain chaina te chu tlo le ma se a contestant puite mit fuk na le moiti a lo zel maya ama nge point mak ati in chu chuan ama in rin tok na na sa tak asiam thu asoi nikum tu nang huna kha chuanin mi zong kom thanga motorina athen phak china kalna tan bua eya minute nga vel tal kal ngai thot helai kong pui thleng tur phei chuan ke in darkar chan de vel tal kal ngai a khanin kan chung ko te hianin kan panga te in kanau hi tuna Bangalore engineering ji na om meka chu te hun lai chuan kan panga in kan oma ran chi sang tam tak kan vui china ti chuanin kan thei ang to kin kanin enkol ve china khati hun lai khanin kumina hianin hetyang din hun ka thengang ti hi minshil ta se ko oilo hia lang a chan chu khati hun lai khanin ka thlen la ber bo khasil char khalania chuwang chuanin hetyang ang din hun ka thengang ti hi minshil se ka oi kher po hi ka ring lo amai ro chu mangrama po man ngai lo sang to na po nei ngai lo kanu le pa te le he kanuai me president po ka pa thawnia anina an han soi ka chu ka tan chona dik ve lawa ka te te a changa voi tam tak mu manga kalo mu chin ka swang to na atia ke in khoi te lem na po kalo zir chin to chin atak ram voina pathianin ai pa chu fakin om ro se Miss Grand India ka audition khanin ka hupur veya achan chu voinga lai mai kha miss thana khanin ei miss saptar kut sang ni somni a khanin ka tel voi khatna nya khami china khanin kum tin khanin enge motal miss thana kha chuanin ka tel ve kum tina amai ro chu sang ni somni pathuma miss varsity ka ni ba kha chu pakhat na din mun le adin mun sang han chil tha hi ka ni ngai em lem lawani chu wang chuanin ka tel ve chak box sia ka tui zong takha ni mai box sia voi khatta chu ke chungte ke dila school ka kalla hian min te non ne na hian in no BA ka pass na chuanin Miss Mizoram a hian in ka tel ve don ya o ka ta o le ka kan intiama amai ro chu BA ka pass zo him khanin a zirna sang zok sun zom khanin I ka kal le ngala kami kan exam bun lai tak mai khanin kami nuwa Miss Mizoram pasale ber kha aron ni ta sia khanin ka tel talawa amai ro chu hianin pathian hianin kan ta na hun ro thi lo nei chawa
chuanin hemi kan audition don khanin ka chung tenin kanin rona pathian ka ron boka ke chu ka chong chai hianin entir na hi ka dil chhin ni lalpa chutiang anga ka tel don chuanin chutiang ang chumin hmu tir ro ti hianin ka dil chhina Miss Universe India le Miss Grand India kha arwal khan audition khan ron honga ka tel jak ve a Miss Universe India ka kan dil ma sa mai ro chu shat tir na ka dong lava ti chuanin Miss Grand India zo khi ani chuanin ka ta ka shat tir na dil ang thap kha ka dong ta ni ti chuanin ani chuanin ka tia pathian thu in kan kalta audition ate ka ron tlinga audition ka tlina chang khanin khetiang kan veng chhunga ngat pe hi chuanin min lompui ema amai ro chu Mizoram pum hua pa phei chuanin tu shat ma kha kan la nila ma ni in bal chho nok tura ka ja chhum chwa ta ni ta ani tia ning ka ti member te thin lung zong ka mangai ti an nia anni tel lo hianin vo in ni ka thleng thei lavani ato pa chuanin helai mu ni kan ron thleng ta amai ro chu kan bul chan na kha chu har sa ve ani eng ma nei lovin bul kan chana mi zinga comment ka chhiar pakha chuan ani ki ve chin box sia min ti ni ka phur ve chin ni pageantry lama kha chanin ke ma ka tel kher ani lo ko in a en lam pangte mo alo choi om lam panga te khanin ka phur ve chin box sia asang em thleng reng thei box si lo khanin kha chuanin thin lung kha chu dek ve zar ani ma se kha ka pai na sei to Jaipur Mizo welfare den program min lo man puya chu ta chuanin wa pui le u feli hianin la pakhat hi min nei saka chumi la chuanin kan jing kong hi asoi fia chiang le in hiai asoi fia chiang le in ka sha a kalomi lal pa ti khania khobel mi ten min hiren kanin kong har takhi dei sei tur nei lo min ti an va shelo em khobel mi te thira chuanin eng ma kha kan nei lo ani bul chan na tur so kha kan nei lo ba pui tu tur kan in zong chapa amai ro chu chung re la kan nei pathian khan ron mulavani chung re la khanin kan him sia kan thur em maya kha komenina siang khanin nei em nei lo khanin pathian rin chana kal tanana na kha chu kan thur ve em ringa tan ni ti chuanin kan han khen khata a the contestant puite shan kan te a chen tu hausa sa har sat na em nei lo sum le pa ya har sat na nei lo te kan kal khoma mi fel tak vek ten ni a chutianga te po chuanin kha opening dansa ka phi khok bun tur te kha keima ne yang ang kan keng thabe te kha amoi le lo lu tu ka khata amuna meka bairat fe le pa ya pa chaw te an han bazar le ang lop pa khatyang kha ka dia man tom si chasi te kan han zu zong le ang lop pa kha wang khanin kan nei chun kha chapo pui tur pakhat ma lawa chwan tur pakhat ma lawa ti chuanin kha la ka soi tak anga khanin hausak na chwan tur ka nei lo si fian cha nei lovin sum le pai kam kan nei lo ma se tu he kan nei pathian nei tu ka ni ka nei nei eng ma nei lo ka thwam ken te po ka le eng ma lo ni ken min khongai na wanga min pom khom sak min chui sak min pai tir langa kal si kha stage perform tur kan han ni meu chuan kan how to ten ma lama te khanin min lo da le siamo moi lo riawa in sha chang te po ka nei ve china ma se ka moi na ber pathian kha anron mutat chi ni chu chuanin tikhanin kan how to te po ina andu sakpo la khanin ka zu chang ve pathian khongai na zara Miss Grand India 2025 chu Pathian ni July ni som pathum kan thlan ania finale hi Jaipur Rajasthan Aji Stadio nei niin Rajasthan Nula Visaka kanwar chu Miss Grand India thartana thlan ani Mizoram IO2 vanal nun tluang chu first runner up niin subtitle pani winner ani bok Miss Grand India 2025 Vikasa kanwar hi kumin October ni sompariata Miss Grand International nei tura India IO in ain London ani
Miss Grand International hi MGI Hall Bangkok Thailand ani aniang kumina Miss Grand India thanna hian Marchak State pani Mizoram le Nagaland ayo te an che thalea Mizoram ayo tu Vanlal nuntluang chu first runner up patana than ani mai ba ka Nagaland ayo tu Surya Jan Khuiru chu third runner up ni in second runner up a hian Gujarat Nula Nandini Patil than ani Mizoram ayo tu Thuampui Nula Vanlal nuntluang hi India rampum huwa beauty pijena Mizo chul chuak zinga tlengsang ber ania Eslalin dikale Arvan lal roti te fa pathum zinga upaber ani kumsang ni somni pathum khan MZ iwa B8 azawa tuna hian Holy Cross School a English subject zirtir tu na athok mek V hian pageantry lama hian sulno anei thalea kumsang ni somni khan mi sabchar kota telin kumsang ni somni pakhata a college kalna PUC thanna alawin lan to bok tichuan kumsang ni somni pani khan Mizoram University a Miss Freshers thanna telin hemitum hian pani na ani kumsang ni somni pathum khan varsity Miss Satana than ania heminu hian kumsang ni somni pali khan Mizoram ayo in Femina Miss India lalsang kiminen alotel dun to bok Miss Grand India tel tur hian V hian audition shooting hi OP changte studio ania Ashan pa sponsor le puina ang anei lo thu asoi make up by ruat felale rawlondo ten in elna nei chung zongin an troyoma V hian subtitle ladon best in swimsuit chu work zirtir tu rawlondo wangle mi social media don chu Mizoram mi puite thlopna wang ani thu soin a contestant puite point state atanga thlopna amu thalu tuk chu mak anti jok hialani tin asoi ani V hian a hlotlin na chan chu a core team ten an puina le thlopna wang ani thu soin a hlotlin na hian Pathian Hnena lomber thu asoya in elnan nei don le stage a anin landona piangin Ishwar Ropui berrose ti asoi thin ba ka stage kalwalin voitum hallelujah amen ti a hnena pon thin thu asoi bok hei hi stage sa zam hau lo le in ring tok taka ache thei chan ni in asoi bok ani paya pachuaw amos ms dong zual Daniel chakchuak rawal londo Isaac larem rota te chu a core team te ania anni ba ka Colin Rose pachuaw tuangpui mar Funky Ren Little Miss ten an thlop reng ti soin Nation Custom an nei tum khan escape eng moi kut chuak te manga in chei thei wangin lom thu asoi ani V hian Miss Grand India til don khan hupur rubok si beise na sa tak nei chung si khan akal ani kha lengpui airport a thla tu te po a chung te le a thian tlem te te cheu ania a zam om du hleang Nima sela Pathian in ama a beise na nei tlat tu te chu alo ti thlon ngai reng reng lo ti V thil ton atang hian alang chiang le Pathian in atikim tu maya tantir atum lawa first runner up hiala alang kaita ani hei mai hi ala du tok lo best swimsuit le mi social media ala petel cheu hei hian India ramza taka hian social media lama mi puin andu berani zia atilang chianga notice min lo phisela chuan winner ani thei hialin arinom nima sela vi chuan ani na chu chuang lowin Pathian chau a chuang zoka lalpa Ropui berro seti hi athupui berle tun thlenga ala soi ban thei lo chu ani V hian tundin mun athen theina na aman Ropui ber chu Ishwar Ropui rose tile hallelujah amen ti hi ania he mizo nulatlom tak hian namdang te zinga po Pathian chu zapui lawa a chuan ber ani zela wangin Pathianin a choisanga Miss Grand runner up hial ani theya chu mai chu ni lawin khovelom tiratanga mizo chul chuak zinga thengsang bera alang kaita ani mani invon uluk mai ni lawa hetiang taka Pathian ti tu nula chuan om V kan nei hi
Mizo mi pui tan chuan in chona tham atlinga he tiang taka sul no ropui anu chia hi Mizo te thinlunga chuan a cham ring to don ani ole thir tu te voina tan chon khati zong khanile phot sela ale peka kanin mole theu don nia